Ngito Tindzaba silo semhlaba ingonyama inkosi eMswati wesithathu ithi emave la sesifundeni sendasi neAfrika akasebenzisane kuthola ke isombululo letitawu uqatulula tinsaya letwakhungethe ingonyama ithi kungako inelithemba lelikhulu ukuthi umhlangano wenhlangano yakasakhu lo tawubanjelwa eNingizimu Afrika evikini lelitaku tawuphuma netisombululo letikhonsako letawufukula emave la kulesifundza siloke siphefumuleke ngesikhathi bo lisibalikhulu labasha bemave eNingizimu Afrika neZambia basethulela ke tincwadi tebuncusa esikodlweni ngalozitha kaze-ke kulokwethula kwetincwadi tebuncusa ingonyama beyisingathwe abantu benkosi lemhlonishwa Ndunankulu Russell Mmiswe Dlamini. Emave lamabili lasendasi neAfrika tibophelele kabusha ebudlelwaneni elibawo nelive leSwatini ngesikhathi bolisibalukhulu bawo labasha babusiswa ingonyama ngalesine esigodlweni ngalozitha. Live lekuqala lelethule tincwadi tebuncusa letivusetela tichubekisele embili ibudlelwane nelive leSwatini kube live leZambia nga-High Commissioner Derek Livune lothunye ngumengameli Hakainde Hichilema kuthi atawubophisisa lifimbo lobudlelwane nelive leSwatini. Uhlonishwe ngengoma yesive wahlula liphalede lembutho tekuvikela angakavuseli isilo semhlaba. Sekethula tincwadi takhe tebuncusa lisibalukhulu eZambia kuleli ugqugqudele kutholakala kwetindlela tekubambisana letinsha kulakangwane neleZambia. That Zambia and the Kingdom of Eswatini will find ways to elevate the existing relations to higher levels of bilateral, social, cultural, military, and economic cooperation. Ingonyama igcizelele indzaba yokuqiniswa kwekubambisana kwelakangwane neleZambia eluhlangothini lwetekutsengiselana. When I paid a visit to His Excellency, when I also attended the trade fair, I was able to see a lot of what the people of Zambia are able to produce, which are things for trade between our two countries, and therefore, of course, to be also implementing the institution which we have just established, which is the free trade area, which we have established as the African Union, which is meant that all African countries have to work together, have to trade more effectively together. Kube sesekutheleka lesekungiyena abhekene nemsebenzi wokuxhumanisa live leSwatini neleNingizimu Afrika etinhlelweni tekubambisana kolamave lamabili aphindze aqinise ebudlelwane bawo nekuthunywa mengameli Cyril Ramaphosa lekungu-High Commissioner Maikeletsi Dube. Naye-ke uhlonishwe ngengoma yesive wahlula liphalede lembutho tekuvikela. Sekethula tincwadi takhe tebuncusa uqinisekisa ukuthi live leNingizimu Afrika likukhanza kuligugu kubambisana nelive leSwatini futhi lilungele kuthola tindlela letinsha tekubambisana kwalamave lanemlandvo lonotsile futhi lojulile. Your Majesty, South Africa highly values the excellent collaboration that exists between our two countries across various sectors, including trade and investment, border management, people-to-people exchanges, as well as education. Ingonyama ephawule ngemhlangano wenhlangano yakasakhu lotawubanjelwa eNingizimu Afrika evikini lelitako yathi inelithemba lelikhulu ukuthi lo mhlangano utawuphuma netisombululo leticatulula tinsaya letibhekene nemave lasesifundeni lesendasi neAfrika. We are happy that next week South Africa will be hosting the SACU Summit, which is one of the very important summits to host, especially given the fact that our region always is faced with many challenges, which include challenges of unemployment, health issues, and other issues as well, which concern the social welfare. Coming together as countries of this region and looking at what can we do
to find answers is very important. Lobika kwethu Indzabeni ngisandile Makhanya naThemba Mamba namxolisi Mavimbela esigodlweni kaLozitha.